Ketika mata sih non lah, nilai itu apa lagi? Ketika itu ketika bah apa pun di pon. Maybe the KMDS party ang moms din sing talong maybe secretary lo. Lapen nili metang mata inut kay moms lo. Nili sumar bahini lo. Kami nili dihek na kan nili binhang pick nili pai nili po katipaduken. Lapen non nili han sudun eta mina support an nili Kolkata anda nili dun lo DID super moms lo anda nili audition dun lo. Plus har da ke theglong danga khai tumko an no ni apina na tum ka support dun alang tu market thek pang boing tum te a hema sor phan ka ching hon mate isi finanso ka ching hon se roi plus apiso tum a hema sor tum dong si ke thek a ke kan thek do mata me thang tu ma talent do kitun ke dang kunon ke kan kunon kinon do pulote apina na tum mate ani pi alokai a hema hum tum sta me support tu nangji mate alang de tum sta me an so se a hem hum tum yang si ching hon dun lo pulote alang ni tum da ka prang dun po tapet po sumar phan sta me an so se ang song ki rong ponji aphan alang ni tum bor ipon po aka hello thek dun long pen o sumar tum non ke di hek tan da non ke advance tik plus ili tum kar bi akai tum ke apaya po pen long si pakhang ke pulote o sumar tum ta me pakhang dun ne plus ni di bang ke kar biang long kaya tum phan an sta me ke thek ason an ke lang si paklang gudit non lili tum ke yan dia sa hinten se platform di pilo da yong se hai dun lo pulote alang tum yong si DID super moms mate dance divani lahai long ke moms sa tum ta dun long plus lahai long sa me ka body dun je phan lili tum ta me contact ki dun di plus non ke gang apang ke bang jilang aling kan sta me tining ki dun long le ta tum sta me opportunity ke Nang itu lah, nang kalau level ada berkurang tu, level kita mungkin ada mana? Oh, ke damtang ta la son doi lo jadi la son dak ten ke hai uja rong pipi la pen rotna rong hang pi alang ke hai he na da contestant lo maybe metang ni litum kidun rapet lo Kolkata long stame kasi alang litum ten sa ni litum contact si di boy lo yong sin dak ten hai dun nang bo ipidun thap lo ten ni litum konji a hem ten lo support do lo ten ni litum thondun ji ni litum bo ipidun ji Appreciate your time. जो सिलेक्ट हुआ है उनका नाम बोल रहा हूँ वो लोग स्टेज पे आ रहे हैं डायरेक्ट कृष्णा देवी please come to the stage. So much. Okay, Kids Dances, I request all the contestants to come to the stage. Brilliancy Therapy. Next, Manai Rock Pipi. Next, Champa Saha Bowal. Next, Clarnita Teronpi. Next, Pirbi Katharpi. Clap कर देना guys थोड़ा. Clap करो. Okay, next, Basapi Baby. Next, Binita Romharpi. Next, Tina NTP. Okay, next, Millimon Inhibi. Next, Rupdihun Rompipi.
Next, Basapi Teronpi. Basapi Teronpi. Rupsika Fangchopi. Rupsika. Next, Ranjana Saikia Bora.